tola falava. Ma fele me to e mo fane lo e fete ni sinama o nimbul binak na liwibiti na daw mo rito may na buturaran ning gito kiko. Law to may baka ngande na ilalo ko ni buturaran ning gito kiko. Libo na kaulo sanda turumotu na viraran gito. Kaya matanggal gito ngarap to na tabiti. Tulak mo na matitimin ruwa. Yung go ando nang una tali. Kina matatimi kini may TV. Ena kina rawa. Ni kito may tambaka. Bagalan ni Wando itakasaran ni Nondo Bimbat ini pal na bikai so yang garabi tugo en bukun ni sota ni netball World Cup Oceania qualifiers en road to Cape Town garabi tugo nang ko yo go kutu kolong sa nga mata ni may TV ni so bikito na ngono bikito may tambakan na kenang go yo turin na kanito tugo road ni 5 sanga bitu sanga pala na boleh kan lewol sanga bulu na matin tuwe mura-mura era siya cuma yang namay TV. Sagay tiga butubo daga cuma namay TV. Yo meto menando nang una legal ko. Ni sa tiga mesa edo bibura-bura sa juga ni nabi kaiso embito juga ni weekend en namay TV. Bukan bimbi. Ni sa ko tikan sarang may nambutar ning gito keko. En nambutar sa ning gito na kena may sarabi. Nanon ram moy yo ran nanda marama. Sagay no dar marama wala nga. Siguro to na no to pearls. Siguro talang orto na black pearls. Orto na matitimin ni Kukals. Kukals juga na black pearl. Kini keruang ang kini siya makocho kisaw-saw. Kaya bali, ito juga na siya mabigito. Kito may saw-saw. Na black pearl ni saw-saw. Kina black pearl ni Kukals. Yo. Kung na detail mo talaga, o na sinre nyo na kayo matalatakan weekend. Petsaka kito nga. Yo, turang doon ang unang ko. Mo pa kami natakasarang. Ano bingkaray mo bingkaray mo tumikin. May napuno wala kumikin. Yang lebih kerap nak kita lebih kerap mungkin. Mereka tu main TV di na segai 3 bulan tu mai. Opo na boleh pun yung main TV tu kan ni mata TV ko. May mudin tali kina program ko na buturan gitu kiko. Posible. Di kana salur ito lang ni sa tiga bulan. Tanda tu mana main TV. Mekem ni nanda upo mo dito mana main TV. Nabi program kel. Kaki dengan tapi nak kata lebaran balik. Buturan di ragabi kiko. Siya na main TV na bitan weekend. Bukan bimbi na kena. Dasar bacungko. Sandara tombol sa mantani. Menara sarar. Na gitu ko. Sarabira na ngo nila. Kukal roto kina mati mo sarot ko bucugor. Iya sau minda besar tungang ko bategir to na rosin non to kunwa. Arto na mati timini principals. Ya arto tok ngo. Ubi reaki. Mata sarasar na matangku. Au sangai ba ka uliya di logo sangai kila ni saba wachi. Iya. Oke kem to mantana ngo nila rin do lelo matamay. Elelo do lelo matamay. Nah. Lelo. Na rosi Iya. Erto tambe to na rosi ko. Au tambe rebita sa tungang ko. Ko saranga ko nang daun ni Badur Pol nang debiti. So, bolak senta. Ko ni Sandu Badur masa domba. Atong go nang nelewa. Ngunelo rin ni pamatal tikim ni manda. So, O magal tikim. ay. Ko nang ningaw. O sa kila-kila. Kero sang gibita lu cuma go batake ndo na turangan ningaw. Wali sili-sili juga ni teman di marketing ya, nakani Fiji netball. Uca karo lipin karabit, oli tarong kita ko na dorbo pengarabit ko teman ini mana BTFM, tong karabit ko na iba tanya. Iya. Iyo. Turang talangan ni ngau. Au pa di mana ka? Ni sanga wala nga nabunong ko. Erto kilite na butor ni gito. Ito na patang ngente, may biway sila si Revi. Ito talangan na kenan ratong ko. Na Raulun. Erto ba tinga batay way sila si Revi? Men na bubal Raulun. Tutong ko, erto na nagumumo. O di minumomo bile lagi. Tunggu, ada di pematal tikim di mandang nelo. Naka naranggo ni srolu ni ala ni lamay witi ngarani na. Kim ni sa ni bakibida ni ngay may ni sama ang gito taka juga mati tim ni biti. Ang baki cingka olo. Ang bakit ko ni sang gitu mana tim ni biti. Anjing. Indua bi kemundo abang bimbi na bubal na rolun na serebe. Indo ba tutong na bubal ya? Ngito ra gabi tumay. Yo be kem don kenal lewa. Lor ni sa mingi tong goreng bundo tele. Ngito netball tumay ito nga una. Se okila elok may bu nan running ngito netball gor. Siang seran kila. Klam da ngalang may ganan ra ingaw. Sini ko noli. Betul kim ni bos imbu ah. Ida kun robe. Ida kun robe, apa sih ida kun robe? Apa sih ida kun robe na manelonggo. Yo. Ya na ilangan ya. Go may robe serang. Ya ai. Iya. Ini Badur Pol ko.
Sabi hindi mo sudah kon Robi. Tawake ni ka. Tawake. Ma, era. Kung nga nito nga bigla dito tawake. Siya mo tawake. Yo. Ere. Ano talang magway? Memo ini bang gor. Ong kita nga. Oya gor. Yo. Numunin nandong gitu netball Iya. Ya na puno ay lang mikin na. No nandong gitu nang lang ko. But na ndra ni gitu ra kami cunga virtu na esa na bita mana. Kembali netball ko maybe becinan. Manitombo seperti Fiji. Tonga cala Fiji. Ya, tonga cala seperti Fiji. Ya, Rita. Tonga cala Fiji. Mai tu film ina foi ma. Li ti film tonga tapula Fiji. Mainang gitu go. Netball. Anu mo mateni coach. Unatani. Bondo ta manala manila ko ya do talen ng gitu le. Iyo, kagana talent dito weekend na sa may kalungat ni ono gitu cumikin na tin kalima ng baki na team netball o rocky na lima tatang na beach volleyball. Ano siya? Iyo, tao na beach volleyball. Ya, kintor mi dolo. Iya. Kintor matagal bata na kailan na. Tuto boy sul pinas tumeda. Kintor ro kami na beach volleyball, kintor pasang patakar. Pasang sa ko. Kaya kita na tumeda kana do two piece no gitu. May mata na beach volleyball, may kalungat ang matatak talaga na basketball. Na Ronaldo Cavitu kalungat nila na Pacific Games matatak na hockey. Ngay kalungat talaga nyo matatak talaga na leutin kalimun nila kavi. Iyo. Kita tarmate ni 15 so tigubuna. So kalungat nyo may matakalima na international sports activity. Kito kita na mo dito tosto no ya nga kito Iyo mo nga ayo kilat mo yung go nang gito netball. Go may kilat ko mo tar kami to nga go. Rakabi 15 sa beach volleyball, basketball, wat kan hockey. Kan kalima na netball. Kembali. Nggak laku sungguh nama tadi menindru, laku kau nacil kelima. Itu sali laku tonton na kena batang dengan dia lagi. Aura ni ka lokim tu naya busarangan ni kena tarik lagi main. Tiga bu na main gor tu na. Betul na wala si Don Renre. Libro bosan. Bosan na bosa. Iyo gitu siya. Itu nga on tu nga. Itu sang on tu no. Kita tos tu no tumbo tu no. Iba binakta ni ito na korna paste, korna to na female na maramasang gitu ra beauty mai ko na kana tigubunte mai na foundation eh babi nakta sa yemi marota ni sa may tumbo na ra beauty mo na law nanda bonno sa rega to ndruwa to saro to na fijiana yo to to ndi sara man kana tumbo za mai yo orang itu kaya babi puno kaya ni walikin na natalin di juga kami bakal di porto juga natalin yo ongi bakal sama ta ka sa uchi maya indo na ngau no kimudu babi mimata netball game tu sakit lagi serang ay buru-buru na nang gitu netball na matin ni bije yo atau main itu nang ko ni me bitu ber itu na challenge ni serang ano naman ni may baka mo ni may tiga bulan serang ay ndo talen dai lako mo ni netball ko babi minatang ko obambo tango na tutu ni kalowe sa kotia buru-buru walo nambaki o dabe toko sarawa toko kana kana to sa may lutu yo ko na do was may dolo now we have to learn from the past then move on and press forward kasi nga go sa kabe ngora tutu ni klon na nugumbula mongol may mudi na tale no tigu na tale may na do tale tigu bo meraw kini to tosta kan ni nito ngone lew sa tutu do ka tale nito weekend to iyo kung ano, sa dabuli nga may nakasaya may na nguna na no,
nikwa sa nang to sa ngayon da sa ngayon kami babi nakatake na to sa soboyo Tega bucung ko na kena budi ni hotel jo non tomate timi reba na mo reda ni la ni non to ngarabi na non tomate timi bombi ni kena ngarabi ko na Oceania qualifiers kena World Cup reba na no menito na itu ko to babimbi ni sangi medo kento na covid niyo kan rendre sa weekend to na wana to so tabi ken rendre bana covid rendre na terrain rendre ni dol na facility weekend na ngona men bagsawit na tisya man isan dola kita na vika keve kito be roch kito nga tulungan na pula mikito borte kito mikito la na maten competition afterwards na covid go ida ko la ke match Australia tos bina kan tos ya bina tabi tanong nila ko na yalo dinani lele na ngoni terrain di bakoko yang yalo nga ko tur kito to kito gibabi bina tatala ni on netball Fiji chigo to na Fiji men's team woo to na Fiji men's team tahu ko ba di para de chingana gini bona to bolchuta na tim ko kalen kuni sachi ko sa tiga chumai wabi na ta to na Fiji men's team ni kito sinirachu ni kito ngoli itai mi kito lipa ba ko yang wala kito to sa kanan tuangan de tunggo na Fiji men's team waktu serang waktu sudah cuba kita nak aku yang ona as a training partner merau kini kita bawa na qualifier ya berkasih tahu sikit kita serang ni kita terrain waktu ngani dia itu saya kembali na covid kan kita walu settle itu kami nak doktor na Fiji men's team nan itu sulit nulu tungona na racing itu mai toko ni itu ngon lewa as a training partner ida mana nomuni tu kuber na ngon lewa erna se mutu mengo erna sarabi ke meni sarabir tu mana ngone leongo anu ada bana no message werna ngone leo sabi kim ni na ngone leo rasa sarting mai ngondo na opportunity di ni sengone ni chuni chubi kim ni na talent ni maro na talent ni ke kandi bena katemu ni tumbo na no muni tos me as an elite netball player butunga na bambo tabi ko no mu bambo te self believe senga tala ni kararau go endo na mungkin kayak banyak ketemu merawatan anu kita anu ngangan desa anu tetan iku mau tak senren ditungol iro jangan ditungol merawat iku mau tak ni mau terrain no bisinga kan membale ona nanu moyan raba mataka muka iku mau tak sonaka like extra to be where you want to be namu tak na somikin namu tak na somikin saja kan dutuna na tamatan do kan sindon kay mandola ka tawe kan jina todo kimni ninti ko nistalna orang kemni ko sa bu so tala we ni matengili gitu pamadala dal timo ko no matel tinti ko ni ya umpul pina kausa may itong sa tungang ko pati kinanon to head coach ng mata team ni Talatonga may itonga umpul pina kami Pulavinaka, thank you very much for this opportunity. It's really good for us and we're really happy to be here and represent our country. It's been a hard year for Tonga with the volcanic eruption, the COVID, the lockdowns and everything. But the Tala is coming through and representing us well has given our people hope. Not only that, we haven't done so well in some of the other sports, so the girls doing their best and showcasing talent from our country, it has made our nation proud, yeah. Right, you know, it really is anyone's game. We played against Fiji in March at the Pacific Oz. We did win against Fiji there and also not Cook Islands, Fiji, Samoa and also PNG. So we're facing them again this tournament. The only new country that we're facing here is Cook Islands. So far, so good for I think the hard two teams we face, Fiji and Samoa. We've got 2 games, Papua today and Cook Islands tomorrow. Hopefully, we'll go undefeated in this tournament. Yeah. Tonga Tala, what can you say to the fans and to the supporters of the Tongan team? I think we give it all, firstly to God, secondly to our people and our fans. You will never, ever find any fans like the Tongan fans and the Red Sea. That's what makes us different. Thank you. Pinaka. Hello. Na wale mo.
Hello, Tonga. What do you think about the game? Oh, which one? The one tonight? Yeah. They're gonna be doing awesome tonight. Wow. Yes, of course. Can you say a few words to the Tongan? To the Tongan team or the Tongan fans? The Tongan fans. Okay. In Tongan, direct. Ot fan antara mono ke tibi tala ke vai ga poni pako to kora ka ko to tonga ko to be fisini suka mo o me ke ta popo he ta timi e poni malo apita o fala ya ko ya pe Malapito.
ambimbi na gitu na netball di burukura sa tikubuti kome tumbu chiko wili sa tukilachi kuna nisanga itu kome on bena Olympics yang ngandri mena ciptana na cimitangan kongona apa sa introduce teknik na men's team sa on board untuk mata tim ni tangan Tako siya. Bisa cunggo to na nonton chim to na tim ni Bulls. Ni chim ni tangan yo kasam tarjo ke makan to na salu itu. Wala me gitu gitu. Na Fiji Bulls team. Stima dalam guru sangai Rano ni pamatal tikim ni manda. Nakanarang goles sinaraw ngon yang kami bioneng na ulo mibits. Tim ni sa boji. Coach. Main bola. Kau sampai tinggi kau ramai. Sampai tinggi kau ramai kau beti kelas kau ya. Buturan ni gitu kiko. Siang tele ni buni sih kau yang sar apa tuh. Beti kayak orang untuk main nonton na. Nonton aku dikira beti ini. Enak sana usia makin kor. Kau yang sar netball cunggo. Lebu nama ramai itu kau. Woi. Kan juga. Yuk.